kusema? Kuna kete suti. Majina naitwa Dent Mudhomi kutoka Abogeta Sub-County. Leo sisi kama wakazi wa Abogeta tumekusanyika hapa ili kuweza kuleta haya maneno kwa ambao tulichagua our leaders ili waweze kutusaidia. Niseme katika eneo bunge la Abogeta tuna mashule ambayo yalikuwa yanapafanya from other communities. Hapa tumekuwa tunaenda chini. Mashule yetu in terms of discipline ama nidhamu imekuwa inaenda chini. Mwenzangu amesema hilo ndilo ombi letu. Tungetaka kuona ya kwamba haya mashule yetu yanaangaliwa vizuri, serikali inaiangalia vizuri, na pia tunaleta wakuu ambao wanatusaidia kimasomo. Na pia ile mbio ya mashule pia tunaiomba pia iweze kuinuka to the occasion, tuone ya kwamba pia wanatekeleza ile majukumu yao vizuri, na tuone wanaweza kufanya lile jambo linahitajika kwa community hii ya Abogeta. Sisi tunalilia tu serikali yetu TSC, na tunalilia sana sana mbunge wetu aweze kurudi akalie kiti yake, aingie kwa maofisi yote, aongee na all the relevant offices, tuweze kuregeshwa ile amani tulikuwa tumetokezea siku ya leo kuja kuongeleshea mambo ya mashule yetu ya Abogeta East, moja ikiwa Yororo Girls, ingine Kanyakine Boys, ingine Mutiokiama. Tunasema turudishiwe ile uzuri ulikuwa huko mbeleni, turudishiwe wakati huu. Mashule yetu yanaendelea yakiwa inaenda chini, yakiwa inasorota, ikiwa haiendi vizuri. Tunasikia hatuna roho kabisa, tumeishiwa na nguvu kabisa juu ya mashule yetu. Juu MINISCO inaenda chini, kila mwaka inaenda chini, kila mwaka inaenda chini. Hata watoto wetu wakienda shule uwezi ukaenda ukaongea mambo ya school fee. Juu ukienda hapo unakuta mwalimu mgeni, mkitaka kuongea na yeye hata hataki kukusikiza. Unaenda unaomba ruhusa siku ya leo, the following day mtoto anakufuata